reka ngusuhuze abo darimo kurikira Xmotion TV uwo dukurikira mu biganiro muri filimi ndetse no makuru. Kandi kakanye twageze amakuru rero yabaye mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Natinze rero reka mbageze amakuru amwe mu yaranze kino cyumweru turi gusoza. Ngewe ugiye kugeza aya makuru nitwa Nsengiyumva Munyakayanza. Nkuko bisanzwe rero reka duhere mu Rwanda. Perezida Kagame yasobanuye amwe masomo akomeye ashobora kwigirwaho u Rwanda rwanyuzemo kugira ngo rugere ku iterambere. Ati muri imyaka 30 ishize ni intambwe ikomeye tumaze kugeraho ndetse twayikesheje kuba twarafashe ibibazo byacu tukabira nk'ibyacu nta wundi duhanze amaso, ibisubizo tukabyishakamo ubwacu. Arakomeza agira ati ariko nubwo twashyize imbere kuri uko kwigira ntabwo twize tugishyira inyuma umubano n'amahanga. Twahaye ikaze andi mahanga mu gushora imari mu gihugu cyacu, haba mu gufatanya n'abanyagihugu mu bikorwa by'ubucuruzi. Ikiri mu makuru yaranze kino cyumweru reka twerekeze no muri Tanzania. Nyuma y'imyigaragambyo yabaye ku munsi w'amatora muri Tanzania, bivugwa yuko hamaze gupfa abasaga 700 b'abasivile ndetse abapolisi bagera mu 10 nabo bakaba bamaze gupfa muri iyi myigaragambyo. Ni mu gihe kandi bamwe mu mastari bo muri Tanzania bamaze guhunga kubera guterwa ubwoba n'abaturage babwira yuko bazabatwikira cyangwa bakabica. Ntabwo ramenyekana igihugu Diamond Platnumz mumenyere mu muziki aho yaba yahungiye nyuma yuko abwiwe yuko nadahunga azicwa cyangwa agatwikirwa bimwe mu bikorwa bye, haba Wasafi Studio ndetse na Wasafi Radio and Television. Ni nyuma kandi yuko Diamond asibye ku mbuga nkoranyambaga ze amafoto ya Hassan ari kumwamamaza ndetse agashyiraho n'amagambo amutakakiza avuga yuko ngo ari umubyeyi mwiza. Ibyo rero byateye umujinya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bituma bajya gutwika bimwe mu bikorwa bya Diamond Platnumz. Reka amakuru yacu tuyakomeze muri Ghana. Urukiko rwe na Madamu Abanuno rwakatiye umurobyi w'imyaka 49 witwa Samuel rumukatira igihano cy'imyaka 10 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 13. Makuru yacu tuyakomeze muri Ukraine. Umujyi wa Pokrovsk wamaze gufatwa n'ingabo z'Abarusiya zisaga 200 ndetse ngo uyu mujyi ngo numwe mu bigize ubukungu byo muri Ukraine, dore ko ari ihuriro ry'imihanda, amagare ndetse ngo hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi n'ubwikorezi. Tukiri muri Ukraine, ngo ibitero by'Abarusiya byagabwe muri Ukraine byangije inganda za nuclear, ngo bituma ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za atomic gitanga itangazo ryihutirwa ndetse ngo ryerekana akaga gakomeye. Ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za atomic cyagize kiti twamenyeshejwe ibyabaye muri Ukraine ndetse kandi turashishikariza buri wese kwitondera imbibi z'izi nganda za nuclear, bitabaye ibyo muraza gushyira isi mu kaga. Tugushimire witwa abanyamara ya makuru yaranze cyumweru, tugushimire bamaze gukora subscribe kuri Xmotion TV ndetse nawe utarayikora nicyo gihe ngo uyikore.